İşke kirgizerде Allah Taala 5 paygambarın sıfatını berip kirgizеткен. Адам атабыздын бойу дейт. Адам атабыздын бойу. Адам атабыздын бойу болжолду 30 метрден uzunuraq болгон го. Азыр 30 метрде бизде канча? 9 этажкалар бар го. Эгер 3 метрден боло турган болсо 27, ну, примерно. Элестетип көрү. 9 этажка болуп кире бересиз да. Үн Давуд пайгамбардын үнүн берет. Allah Taala'nın belege, beyişke girerden burada belege. Davut peygamberin önü. Zaburdu okuganda uçup atkan çımçıklar uçalvayla ordudan ele kayıp karmap alçı geldi. Tıp 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 düşüp kalı öyle. Esinen get, rahatın. Şunda özlerinden getip kalçı geldi. Uçup baratkan çımçıklar. Şunda ün bergen eken Allah Taala. İsa peygamberin yaşı 33 yaş. Бардық машалла тияқ анан жетилген акыл-эси, күч-кубаты толгон учурлардан. Юсуф алейхиссаламдын чырайы, сулуулугу. Бешинчиси Мухаммад алейхиссаламдын кулк мүнөзү дейт. Мынандай кылып туруп Алла Таала ишке кире турган бенделерин Алла Таала